Staklovina je prozirna želatinozna tvorba koja ispunjava unutrašnjost stoka između leće i mrežnice. Sastoji se od mreže kolagenih vlakana, hijaluronske kiseline i vode. Također je čvrsto priljubljena uz mrežnicu s vanjskom membranom koju nazivamo hijaloidna membrana. Starenjem oka, ova želatinozna tvar se djelomično razrjeđuje i zgušnjava, te pokretima oka i glave dolazi do preljevanja unutar staklovine i povlačenja na mrežnicu. Ovo povlačenje na mrežnicu uzrokuje bljeskove svjetla koje pacijenti najčešće primjećuju u večernjim satima. Poslije dolazi do potpunog odvajanja stražnje hijaloidne membrane od mrežnice, što pacijenti percipiraju razvojem paučine, kružića ili mušica u vidnom polju. No također, ovo odvajanje hijaloidne membrane može dovesti do stvaranja rupture mrežnice, koja zatim može dovesti do ulaska tekućine i razvoja ablacije mrežnice.